Oh tetun belik pahalan puasa dia, pahalan sembahyang, pahalan zakat. Lagu qad syatama haza, lagu wah sumpah senak aku lah ilmu dunia. Wah sumpah senak ke? Macam sebut lain bahasa, sebut. Menaik 4, ini sumpah senak lagu seping ke doang, tu kah balas. Yang pun ina tuan, lemun arak dengan sumpah pelungguh, tiang doang kerang kita sumpah. Lemun tersumpah alhamdulillah bahasa anda. Alhamdulillah mundi dek balas si Malik. Muni tersumpah batu si dia tolak muni nan. Batu tolak muni nan. Arab menuntanan. Lemun terkena batu alhamdulillah. Syatama haza waham hina kelai lebun dunia. Waham celang kelai lebun dunia. Mungkin ndik wah maafang lai. Ndik wah hendeng maaf lah jok aku. Menurut terbaik pahala puasa. Terbaik pahala puasa pocol. Malik masih pahala sembahyang. Lagu apa ni? Oh, tentu baju sembahyang lebih dunia. Wa akala mal haza. Lagu wah tengerodok baik tanah kelai sehektar. Mau tengerodok baik bangkat ke? Inilah lu baik bangkat ke? Kalau lah kelai berdoeng kewarisan anu bersemeton kita semeton aku lah ilmu dunia tengerodok mendek bank ke kembali mendek bank ke terbaik pahala sembahyang. A'udzubillah min zalik. No wa kalamala haza wahai baik sempin batur wah baik sempin ya ampun lemun dengan terbaik sempin timak nyumpak nyanak maun pahala mesti terbaik sempin godek maling senuk nonen. Bima nyumpahnya nak tetap memang pahala. Kembing harta mah terbaik. Apalagi kena terbaik sampit. Alhamdulillah. Terbaik motor. Alhamdulillah. Terbaik mobil. Alhamdulillah. Terbaik seniman. Innalillah. Siar Lombok Center hadir untuk umat, mari bersama syiarkan agama agar hidup semakin berkah. Dengan semangat kita teruskan perjuangan Rasulullah agar kelak mendapatkan syafaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid dahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang termuliakan adinda al-mukarram Tuan Guru Haji Sainun MPD. Mudah-mudahan beliau belo apa-apaan. Belo rezeki, belo jodoh, sakinah, mawaddah warahmah, sebinian 4. Harap sebinian pun dinara. Tiangan 4 lemak. Nggih. Dan beli sikit we tetap. Nggih. Nah, mudah-mudahan baru sampul kejelasan, ada yang saling maafan. Sa kedua lemak tepinang kamar bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musa ketelun tertajah terdoa ada yang sak kuntik siratul mustaqim seno. Alhamdulillah telu tuan guru sawah ngaji baru niki. Lagu inak tuan bapak tuan. Berembe-rembe entah ada sujud, berembe-rembe entah ada sembahyang, berembe-rembe entah ada puasa, engkau denger tak ada puasa tiang pelungguh, tahajud engkau 1000 rakaat, lagu arah seki tiang pelungguh, la yadkhulul jannah qati'ur rahimin, dek ditema surga lem dek saling kewak, dek ditema surga lem dek saling kewak, dek marak tu gobok ke tiang, niki nggih. Kenyangkan bersalam-salama di hari raya Idul Fitri niki muni lalu entah bersalam Allahumma pas ndek saling kewak ya Rabbi ndek bersalam arak menuntanan mbe tahu on la ilaha illallah mu saling tungkek Malik ampura saling tungkik berembe-rembe tate sembahyang ina tuan la yadkhulul jannah qati'ur rahimin dek ni tema surga lamun dek saling ke niki pelajaran sa pertama yang put tersuruh baru kerang-kerang silaturrah
apa manfaat silaturahim? Ada dua manfaat silaturahim. Pertama, yang boleh hadis akhir, hadis Al-Bukhari, fal yasir rahimah. Jadi sambung silaturahim. Dua mau. Biasa dua. Wa yunsa'alahu fi athari. Etta ican bil umur dan rajin silaturahim. Kedua, wa yubsata fi rizqihi. Rezeki ni yang terluas Allah Subhanahu wa taala. Sila pelungguh silaturahim untuk majlis taklim niki tetepeng topat ulik-ulik. Sila mau dah topat ulik-ulik. Gara-gara apa? Silaturahmi. Sila tiang lalu jok kedeng pelungguh seman dendek sugulang kopi. Pejang tuan guru. Nikilah saran silaturahim. Ya Allah, luar biasa saran silaturahim. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa dia nak tahu surga lamun dengan putusan silaturahim. Kedua niki lama ali akhirat arak dengan teparan muflis. Apa kena muflis seno ni tuan bapa tuan. Satu kena muflis dulu berjawab sahabat. Mbak teparan muflis seno ya Rasulullah. Nabi bahasa sahabat. Mbak teparan muflis seno bahasa Rasulullah. Ojo sahabat berketuan. Nabi jawaban sahabat. Malla dirhama dengan sandi berdua kepeng benah. Wala mata dia berdua mobil, ia teparan muflis, ia teparan dengan rugi. Nggih, ia teparan dengan rugi. Onde seteparan dengan muflis senun lemak niki datang ya ti yaumul qiyamah datang suput dengan jeluk kiamat jauh pahala puasa bi salatin wa siyamin wa zakatin jauh pahala puasa. Oh ni puasa aku telung dah sejelo telung dah sejelo ke puasa, sebulan ke puasa, mukrombok si puasa Sawal 6 jelo ni. Si boleh pahala ke niki menjauh pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, pahala sembahyang menjauh ini ki. Nggih, lagu datang dengan Nabi unin dengan oh tetun belik pahala puasa dia, pahala sembahyang, pahala zakat. Lagu qad syatama haza, lagu wah supak senak aku lah ilmu dunia. Wan subat senak ke macam sebut lain basong sebut menaik 4 unin sumpah senak lagu seping ke doang tukah balas ya ampun ina tuan lemun arak dengan sumpah pelungguh tiang doang kerang kita sumpah lemun tersumpah alhamdulillah bahasa anda alhamdulillah mundi deh balas si Malik muni tersumpah batu si debe tolak muni batu tolak muni Arab menuntanan. Lemun terkena abatu. Alhamdulillah. Syatama haza. Waham hina kelai lebun dunia. Waham celang kelai lebun dunia. Mungkin ndik wah maafang kelai. Ndik wah hendeng maaf lah juga aku. Menurut terbaik pahala puasa. Terbaik pahala puasa. Pocol. Malik masih pahala sembahyang. Lagu apa ni? Oh, tentu. Baju sembahyang lebih dunia. Wa akala mala haza. Lagu wah tengerodok baik tanah kelai sehektar. Mau tengerodok baik bangkat ke? Inilah lu baik bangkat ke? Kelelah kelai berdoeng kewarisan anu bersemeton tidak semeton aku lah lebih dunia. Tengerodok mendek bank ke? Kembali mendek bank ke? Terbaik pahala sembahyang. A'udzubillah min zalik. No. Wa kalamala haza wahai baik sempin batur wah baik sempin ya ampun lemun dengan terbaik sempin timak nyumpak nyanak maun pahala mesti terbaik sempin godek maling senuk nonen timak nyumpak nyanak tetap mau pahala kembang harta mah terbaik apalagi kena terbaik sempin alhamdulillah terbaik motor alhamdulillah terbaik mobil alhamdulillah terbaik seniman innalillah ni kita tuan deh dari ampura aku ngakung niki ya ampun tiang pelungguh niki lemun te zolimi si dengan bersyukur pelungguh dek balas ya ilmu dek terkewak si dengan kewak abai ni ya ada misal dendek jadi dengan muflis terbaik pahala ngaji terbaik pahala sedekah mubaik terbaik pahala sembahyang terbaik pahala zakat terbaik mumbelin terkiring dengan senuk makin penuh dengan nagih hidup niat wah habis pahala mau makin apa si kayak
Nyaur tu ni. Awak aneh lemon dak si nyaur arak dosa ke kun aneh. Masih dah baik dosa kun. Aneh. Dosa batu yang tanggung lemak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mugau kantong makin dibaca Rabbana ni. Wajah kantong. Gau pacu tu dalam tu. Dari saya tansun 100.000 musuh puluh bandu. Gau langsung dulu jauh gau ini tuan. Baru begau ni. Rabbana fana bima 'allamtana Rabbi 'allimna allazi yanfa'una Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakar Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa filan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nawwa bil khairi wa nufa kulla syar ربنا أصل لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وفوزا دائما من الفتن وهدي رجالها على السنن وصلاة الله تسوى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفا وعلى الآل الكرام شرافا وعلى الصحب المعصابه الغرى أمررتك فسفأت في الحصى وأروت الجيش بماء هامير على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وباطن وظهر أمرتك فسفهت في الحصى وأروت الجيش بماء هامير على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وباطن وظاهر أمرتك فسفهت وأروت الجيش بماء هامير على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وباطن وظاهر. الفاتحة. والله الموفق والهدي إلى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.